In a significant welfare initiative, assistance and aid devices worth 15.15 lakh were distributed free of cost to 184 differently disabled persons and senior citizens across 17 ADC villages under the Padmabil Block of Khowai. The program was jointly organized by the ALIMCO and the Union Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India. The distribution ceremony was held at the Padmabil Block premises where beneficiaries received various essential assistive devices including wheelchairs, battery-operated tricycles and other helpful auxiliary equipments. Barake Hambai, Tini Khowai district ni Padmabil Block ni bisingo ALIMCO company by Loazima Khlaijak. Tini 184 জনা বেনিফিশিয়ারি বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধী রত্ন বরকনি যে শারীরিক সমর্থক গরৈ হিমনানি থাংনানি ফাইনানি যারা প্রতিবন্ধী ওই তংনাই রত্ন সুবিধা খাই রেনানি বাগৈ বরকন যেটা হিমতানে থাংতানে ফাইতানে বরকনি একটা সাপোর্ট টংনানি বাগৈ বরকন বরকনি লাঠা স্টিক এই বরকনি হুইল চেয়ার তাই Kabangma khanaya rok tongo khunju rok borokno khunju khanamani machine theke shuru khlai 184 jonano 17টা এডিসিভ লিস্ট ni bibhinno jagani je bikolango protibondhi borokno sentini aro distribute khlai renai tai aboni bagino tinini program tai tinini program o bhai manja phaikasini Padmabil block adhikarik bhorom ganang Amit Kumar Jamakia Mahodoy tai bhai manja phaikasini Padmabil ICDS ni Chini CDPO Madam tai bhai manja ka Chini ALIMCO ni protinidhi tai kabangma 17টা এডিসিভ লিস্ট ni kereng jagani beneficiary rok soho guardian rok tai bibhinno doptor ni adhikarik rok nioro bhai manjakjak tai amhaikeno chung jonogon ni samung khlaithane সরকার ni je prokolpo tongmani rokno agami dinobo teibo kabang bor rokno chung amhaikai শুধু mo simia kabangma prokolpo jonogoni bagai je phaimani no chung eker por ek dui khanani bagai tiyar te amoni bagai no tini o program khlai jabe. Bureau report Chini Khorang.